assalamu alaikum wonɓe men e darde ka Jama TV mi hewri ko mi landike si tawi hiɗon e jang Allah taw haray ɗon e jam hande kadi haray hiɗen ka aéroport international Blaise Diagne ɗo fi jaɓɓagol artiste jomen on Coumbaloujo on wona no andirɗon noon ko Mboma noddita ɗo e ndi leydi Sénégal fi weltingol menen sonnaɓe ɓahi ɗon andi lewru mars ndun ko lewru fi teddingol andintina kadi sonnaɓe hiɓe wakkili hiɓe hiɗa ɗum haray noon ko hondetuma watta ko 8 mars ɗon e Douta Seck ko woni noon ko nodditani en on artiste jo ɗon ko femme sénégalaise d'origine guinéen haray hiɗen habbi seeɗa anden ko honno artiste jo on hewtiri e ko honɗum kadi woni ko marani fanɓe makko ɓe ɗo e Sénégal. Wo fay bebe jangata hino mo jangani famata suuɓiɓe men dargol ka Jama TV mi weltanike on haray mo habbinoɗen on noon artiste jomen on hewtiɗo haray e landotomo ko honno hewtiri Mboma salamu aleykum ko tolima ka leydi Sénégal ɗo. aleykum salam wa rahmatullahi. haray ko honno hirɗa jaɓɓa ko ɓe jaɓɓima kon ɗo ko honno hirɗa ko honɗum kadi woni weltare ma nde. Heureusement mi waɗi retard mais min tawi jama on ɗo par ce que mi holanoki min tawa jama on ga mais ɗo tun taho mi wiyay accueil on no moƴƴi en deuxième position ko min ta famɓe ɓen fof plan weltaniɓe voilà ɗo ni hiɗen e nder Sénégal hiɓe renti ala ko satini ko woni e latade voilà donc haray faut yo prépare o inchallah haray ko noon nanirɗon haray ko saati kon no laati nden ñande ko Douta Seck 8 mars on par ce que ko wiya kon kadi ko fi sonnaɓe haray kon ɗum kadi woni ko maranɗa fans ɓe maɓe. non fans ɓe no andi déjà artiste jo maɓɓe on chaque une semaine ko nouveau donc haray faut yo motive ɓe ara centre culturel de Douta Seck ɓe waɗa face en face kamɓe e Mboma e ley konngol femme sénégalaise d'origine guinéenne par ce que ɓe andi piiji ɗiɗi feppata kono ɗi seedata ɗum ko honum woni ɗin piiji ɗiɗi en juutinta ɓay haray retard comme no innirɗon no waɗi ɗa gandi haray soñdia on tampi seeɗa kono honum woni ɗin piiji ɗiɗi. bon piiji ɗiɗi feppata kono leɗi seedata déjà awa haray wo piiji ɗiɗi feppata kono leɗi seedata en ƴettoye ka sakkitor toon par ce que police no yiɗi addu chauffeur yiɗa jonnugol ɓe ɗiɗo feppata kono leɓe seedata. Merci beaucoup Mboma haray ko no nanirɗon noon wata goto tultu sakko leeta le 8 mars fête de la femme on va fêter ensemble inchallah.